Hai menaza choma I zai hai menaza Zeme news man sage klum I awang re mena ma indi ke hzis ro kum chang na jang kai kana summai chogu Zeme news man sa Zeme kone hai mena hange lyagai dara dele Manipur Tupul Nuni District Railway Construction Camp ge Mei bige Nzinain dike Zeme nge kum chang na jang kai kana dammai ge rescue team ramne kachai pum ke tungo do mata dele je ka chule Zaichun area ge chige meina me chi migine kachai pum lupe tip ze plana hang hadai snam gu kachai pum ze lupe chang dele je ka chule Zaichun area changba chi mei lungine meina me chim di ze kachai pum ze pe lag ze bam ze hang khrem dai gu chunara changba pe lag ze la muire le je ka chule Zaichi Manipur Nuni District Tupul ge mei bige meina me chim ze zimna plana hang rex na squim ze meina me chim dele je ka chule Zaichi ge meina me chim bigine mina hang khrete sen za nri pati dele je ka chule Zanmai ge Manipur Nuni District Tupul Railway Construction Camp ge mei ze zi langsna ne chang dele je ka chule Zaichu naria ge rescue team ramna chige kachai pulu pe ze hang hadai snam gulu peta zaimina hang khrete sen ze chunaria pe lag ze rescue team ramna pe te zala muire le je ka chule Zai Nagaland ge core committee mena Naga political issue zai Naga peace talk ndeuge he ki dai rahange meeting te dai rahange ndike jis na kum chang na jang kai kana ba mai ge Kohima ge na te dai gule je ka chele zai te ti be jing ke ji himre ke kum chang na jang kai kana mai ge NSNIM emergency national assembly meeting Naga political issue zai Naga solution deuge he kilu bachang ge kachida zai railang be te Nagaland core committee menai Nagaland go chief minister ni firu ne ndike jis na kum chang na jang kai kana ba get to the college ka chule zaite tibe NSNIM na emergency national assembly meeting te bizak jingke ji himre ke kumchang na jang kai kana mai ge Nagaland headquarter Hebron kem gina bam dele je ka chule zaite NSNIM na meeting te ge government of India mze rangai je Nagam na government of India mze demand te flag happy pai India go government gina Nagam go happy pai je te chamra zai iron mag je constitution hindi is do India go hindi gina Nagam go te chamra hange pnuine demand te je Maktina solutions do lumako le ja ka chule Nagaland core committee zai Nagaland go chief minister ni firune ndike jis na kum chang na jang kai kana ba mai ge meeting te da ba Naga political issues zai Naga peace tong de ge meeting te da ba de je mati mag ja update te gule suppose jigena nangna chunaria video like te gai mabam na video like te gai ja iron de mag ja nangni kangma nangni sikinam da du share te gai ja subscribe te gai hange kem gai jalale Zai Manipur go border Myanmar ge dei tamu town ka chebge nznain dike Zeme nge kum chang na jang kai kana dam mai ge Tamil me harang me mina hang nam je Myanmar chpai mena kapchani dele je ka chele Zai Manipur more town ge bam ramne sa je chimina hang na Tamil me mina hang na je South India Tamil Nadu gune tamu town Myanmar ge puni kang me je daura hang ge wang kole je ka chele Zai panai wang bigina tamu town gene Myanmar me chpai me mina hang na ne panai tai ge wang lo je kana bigina panai do kapchani dele je ka chele Zai Myanmar ke dei gene chi Tamil me mina hang na chai di be pe kana ji je P Mohan peting kom kaite set ko zai M Pianar peting kom himre kana ko le je ka chele Zai chige P Mohan ka chebe pe za oktorik sok reise gamnong veng more ward number 2 Manipur ge bam ko le je ka chele Zai P Mohan ka chebe pe ze pnau ku lu je gamnong veng more Manipur ge bam je chai ka kana ren ko le je ka chele Zai M Pianar ka chebe pe du more ward number 4 Manipur ge mak rozo je bam ko le je sale chige Tamil me min hang na chai di bizi gene more ge hotel re me zai krozo bikira mes du so down te kam ni dele je ka chule zai ai run mag za private go gari zai be raba gari re me more igne impal ta rabram du tera hange peta di dele je sale zai junta spokesperson Zomin tun ka chebe peune sa za Myanmar Pew Sauti ka chebe nam kyang nam be boza pnuine gimi re me du peima zai trainings du peima le je ka chule Zai Mizoram Pangkok loge ndana indike Zeme dai kum chang na jang kai kana mamai ge African swine fever ka chebgne ge bak puiring ye suruk chai dai di dele je ka chele Zai chuna chi Mizoram Pangkok loge kla khai chum Zeme dai bam ge bak kan rabe African swine fever ge na chai dip je puirak te se ka chum chai chang dele je ka chele Zai mara sam pau mena sa jahnai kum chang na jang kai kana ge North East state Mizoram ge African swine fever banai ge da ba hararit ke na ge bak chai di ba plan chang sna ja puis na chai chang dele je ka chele
zain zinain di ke huzi minge kum chang na jang kai kana dam mai ge mahur ta ge bam bek long ge kam klo ka chebi ge action 8 NGO mne relief material ka te sa zai pnui te long ra ba kror me pe gai dele je ka chele zai chi gen ge kam klo ge action 8 NGO mne kro pe za klang sang ne ge bi ke jing kai minge dal bag na zai mustard oil to dui liter ke zai stay free packet minge zai katim half kg zai sabun bol kre pe dele je ka chele zai iron na mag ze syntax hadu dung rab bungs du klak na hanga bung kya kya ze pe gale je ka chele chuna ting anui zim ram ploram ge bame tingri banai mei bigine pui kirma ten sia khamni zai pe bamra meten sia khamni bizigine anui zim rama zai ze ka chamchame lung hre la lo dele ka chebe chilu ze action 8 NGO mne ngeu kam klo anui zim klo ge agum ze ka te ku sagrame misonga ze nga gai be bizigine action 8 NGO mzdu gto sam pe gai dele zai chuna mahur gena lai song gena hangrom kaukom hreilo tungje zai himrai cha golo potezam tepe garim pui ki je em sai be sri podaming ria me banai MSc sai be nawa dai mene pnai lung kai je pnai rang kai je pzem je hung bzi gene pui ki je tele te je bam be bzi gene chuna pui ki je tele kam ne le je ka chele kagna lai songane tepeja nam ram banai buljang ka kanda nai luka tingri bignem pui ki je ten siakam di bignem pui ki pri peza te dawlak ti bignem pui ki ka chibje tele wangai lub je chuna mahur gna lai songana hangrom kokom za rei lo te pa garim pui ki reme tele lakam gai lu dige chuna a chi buljang banai nam ka ka garim pui ki ka chibe subje tele mi wang dai je la muile je ka chele zai anui zime Dr. Ingam Pame IIS Regional Director Central Bureau of Communication Ministry of Information and Broadcasting Government of India Silongene Pedze Manipur Nuni District Makon Part 5 ke mei bebam ge pikipui ajuna pame banai wangchangai lu je bebam pechang singai dele je ka chule zachi Manipur Nuni District Makon Part 5 ge mei bebam ge relief ta do take je bambe ngolu je Gov of India Government of Manipur je civil society organization individual je ga to samdu sagai dele je ka chule zai sam pechi gai be broadcasting and information ku kamlak pamne sam je pechi gai dele तो ये जो है समाचार में तो 87 आदमी का लिस्ट जारी किया है जिसमें 30 से 35 रेस्क्यू किया गया है बाकी तो अभी ऊंची में पड़े हुए हैं लेकिन एक्चुअल यहाँ आदमी 150 से 200 के बीच में दबे साथ में आर्मी का खाली आर्मी का भी आर्मी का जो है 45 नहीं 65 से 80 के बीच में आर्मी के आर्मी वो जो दिखा रहा है समाचार में वो तो बिल्कुल छोड़िए वो हमारा जिम्मेवारी का इलाका है पहला तो IRB भाई था पहले aigena namai indi ke zisro kum changna jang kai kana sumai chogu Zeme news man salwai gai dele pigani me jang kingai nim le ne je to dele